Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an nilongi khubor bam takasngi. U Chief Executive Member CEM u Albinush Marang Jongka Garu Hills Autonomous District Council GHADC menta kasngi ulawan ra ek resolution kabadan jinga day baka jinga shimbenta jongki bamde ki tri non-tribal hagi election GHADC hagi jinga langkarpang Jongka Council. Ya kini ka jinga langkarpang la pelong bani keren bania halor ki jing terwaban penkala amendment ya ki an kenang bante lakam ya ka benta ba ka jinga dan benta jongki non-tribal hapo ka borsen shar Jongka Council. Ka resolution ka belawan ra ka temu ban pen scam ki lat jing ada ki bakarshan ya ko hong ka jing itu ba ki jing mentoy riti senshar jong ki jat ben riu trairi ha Garu Hills ha ga dorbar kerpang ki dekhot ka yung dorbar kle kren sani ba halor ki jing sngo ki ha ki benang roy ha ga baya dei ba ka jing shim banda jong ki non tribal kam tam ha ki kam election bar ki kam khayi pateng CEM ulo ong ba ka ni resolution ka long ban pinti kana batang ki tu ki badai hok kat kum ki kindon jong ka 6 schedule kin sha ban yakun election hapo ka council yung dorbar ka lek ren ru halor ka jing pen klan ni ki kom tre kam ban pet ngor ya ka jing long try kendo ka jing I treat license bar ka jing wan sa jong ki non tribal ki dekhot ki la banjur halor ka jing don kam ban pen klan ni ka kom verify bar ki kot ki sla ban nan na kanu ka jing pen don kam bakla ya ki kindon ki betan da ka bapen pau ka jing don kam ban pene ya ka jing ya ringkat ka council kala itu ru ya ka benta jong non tribal hakikam jing yo jing ram ha ka yo ka kon andai kala pen scam bakila jing ya da ki de ban beteng ban don ban ya da ka jing mentoy jong try ri ka self confidence ya gani ka resolution la yu i kum ka sanjam ka kong san ban juba bi ki jing dawa ki braslem bha na ki kunhun ba pher ba ka seng pat ba Lakmi lenti ba ondang beteng ki jingi kan benya shaban pen ulang bat pentri kam ya ka amendment ha ki jingi lang ban wan jong ka council for introducing the draft bill of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill 2026 by number DCA 34/2026/6 dated the 20th of March 2026. Now we have the presentation of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill 2026, and I request Sri Ramanand Siyat Sharma, CM, to present the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill 2026. Sri Ramanand Siyat Sharma. जे बिल को आचन पास करना चलेंगे आचन यार बिल को दालो आचन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेस कहा आचन यार को पास करना चलेंगे ना और ये आचन सपान चीनी नांगल के सिंचुरी को बाबा लेकिन आचन यार गारू सोतनामस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आचन ये अच्छी अमीरा स्काम यार को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थारी नांगजो और वामी चासों वामन यार को चुसो बातना ता manjaha aida bisungni sohai meteng mai ko situation rang eng eng ko masina manja deba deba bo gua mangi sohai meteng aida yako nam metja do deba dawa chin utta bersirangi deseko acini acja tentang ini kali aku cabrong roroi experience ni dawa chin yako pantian acja permukaan nam negenga ini mun dawa dia nam lupa Birko, ancing gemekan mereka, aru pas karena kita nanginya, tidak kau dimukangci ancing ni di rang, ancing ni jiku cabong lah singa cing gua nak apa problem nak ancing cabong jauh. Patang lu semua ya jagin cing ubah, patang jauh ubah, dalam ancing nang. Dekat ini ya nanginya, ya aku cuci kat nama nang semua tinga, budi gua nang adi ya birko, rawan tu dongin, ambil pia, siapa, ada aku cuci kat nang, kami elak nang dah. Haraki kam kali kamani namnika ya acina do dubun yang pangcake acini isi yako rambaha lalu engpa isi ndi ba yano cina party base bisa kamu sini opposition ba ruling base dijan
Cina oposisi mandiramba, cina oposisi ni noramba, cina yako na men support kaina, ari yako de dakna sumut ke pani cina thangban kaha, ari yang jat gumukna, ace kasongna, longeng historic event again, uni menang ari, yako pas kali ko antade, ari katung gumukki, namnun chomokda, uni menang ace jat pasi jana, parti pasi jana, ace gumukkan, ace kasongna. Jat na ni sunga nam ya ko bien plat na kita sakali kan jakpo na yang ade sakali kon boleh ang niya kan pa kan ni ko yan mon maksud tata plat kon terme sima mengkata mendirang bahwa cumi ini siang ya jumpa pasukan pemerintah tambah dia sumayo pemerintah itu orang ya jumpa pasukan pemerintah baca unang kuba undaso namikja unang manasan unja unang amkija san unja ansang amni namikade si kemani kuba man sam bisa nikon namika dia kuba amade ya haus kuba anak semua ya sana kani amkan kuba akan